abangani nabangane lapho sikhulume zabantu ndabe sekudwini ekudwini. Hello, Salbonani Magadili Njani. This is your boy General Leslie and we are back again at Enkundleni exclusive, bringing you top stories wenandi whatever story vele sikhuluma ngalo yonke into lapha asikhethi mhlobo asikhethi umuntu asikhethi indaba. And today, as you all know, Enkundleni exclusive is brought to you by Dep3 Events, your masters when it comes to studio works. If you need to record your song, if you need to mix or master your song, if you need producing for your song, if you need voice overs, whatever voice capturing, you can visit Dep3 Studios today. We have to tell professional people, professional producers that are going to give you top-notch, top-class music. And again, let me give a special mention to Oguhle Designs. Oguhle Designs has been with us forever, Bafet, forever. If you need any graphic works, whether it's printing, whether it's designing for your posters, for your flyers, even Abu Papa, you know, if you want to do your banners for my church, visit Oguhle Designs and you're going to get everything for less. And lastly, my favorite, Captain Chicken. Hey, Bafet, ukuthi ngani ya improve health wise yabunya kanye ukuthi vinqashayila monkwanda amsonya fresh. And a special thanks to Scaftin Chicken, keeping me healthy, keeping me strong. Namhla banishaya ngesithwala sile chicken umsopoka tuzwakalela kachana, so akula royiko kula ma spice babe itshine sharp, so yaba original, so bathi boiled chicken makaya. I fun was hit namhla ngikholisile, so make sure ukuthi kusasa futhi nizadlula khona ngeke ngizame i-fried chicken ngeke ngizwe ukuthi nxa uyiphelekezanisa le rice ukuhamba njani. And you can get whatever from as low as dollar up to as high as it's up to you bafethu ukuthi wena ufuna ukungaka. And today I'm not alone as usual. I'm never alone. Why should I be alone? Adam wate wala, so I don't want to be alone. Today I've got a man. Nelson Mandela says it's a long walk to freedom. What is good is what is good, and what is bad is what is bad. It's a long walk to freedom. Today I've got Udokotela. No, not Dr. Singwa, bafethu. Yeah. I saw Dr. Singwa in Laila. I've got Dr. Kasolo. Dr. Kasolo. Indoda ekwazi alonto abayebajova amabhasikili, abayebasebenzisa umdududu, abayehamba ngezimota, abayebakati indege. Udokotela wathi ngathi wakenyika mina ngihamba ngenyawo. I've got Dr. Kasolo today, interesting poet. Nyamazi uKasolo, ngimazi ngento eziningi kakhulu and ngifuna ukumkhulumela kuzathiwa nithe mina phela uthanda lo mlomo and angazi ukuthi lo uthi lo mlomo yena uyabesebenzisana ukukhuluma, uyabesebenzisa indlebe. I'm not sure, but uthanda lo mlomo. Dr. Kasolo, welcome to Enkundleni exclusive mfowethu. Ngiyabonga, ngibonge kakhulu ngivele ngibingelele lababukeli ngale. Hayi kakhulu. Ngibonga ithuba lokuthi lami ngibe khona la. Yeah, hayi khona ngamathuba esiwaphiwa so much. What's interesting about me is mina, I'm General Leslie, representing the Zimbabwe National Army and the Zimbabwe Defense Forces. Dr. Kasolo ukhona lapha representing the traditional healers or the health practitioners or the ayobethu bukhona apha njengoba sihlezi so kusho ukuthi yibo ubudokotela bakhona. Yeah. Okay, so Dr. Kasolo is a man of many talents. So we are going to just try and run through maybe his art life,
before we get into his advocacy life. So we just want you to brief us about your art life as a poet, and maybe events organizer and some other things maybe that I have missed along the way. Ukuthi mbani udokotela kanti udokotela siyizwa Dr. Gasolo sometimes uphomba ukuchayisana le poem ethi diye khondamela imhlophe lahamba lodali kari udokotela kanti akumchazise mbijana. Ngilendlela engandisa ukuzichasisa ngayo mhlawumbe mangayenza abantu bazazwisisa ukuthi ngibani mase ngisithi laphana kunye base sebezama ukuconnect ama dots lawana. Alright, iqala kanje ithi gage gigo gu umezwa ukuthi guda lithe gudla yangena inkunzi emnyama inkunzi umavava inkunzi empondo kazivavuki inkunzi elola impondo zayo ngembambo zamanye amadoda ekade ezinye zilola ngezidulela ngezihlahla uJamludo omnyama ngokwebala emhlophe ngenhliziyo umfo kaNcuba umazilankathi unkatha ngene ekhakothi mhla ingena yobola inkaba zabantwana umfana owahlanhlathe emahlathi amnyama ehlamukela ihlahla kube egwande ematshentsheni ezohlala emahlabathini kwabulawayo ingqwele yaqanisa imqanso lamaqaqi iqoqozela umqoyo oqamukile iqhugezela sengathi iqhuzuka inqagala kathi cha iyachoma ngaziqethula zonke ingqwele ngazishiya ziqethukile eqethwini asongazihambela ngagqize eqhakala namhlanje ngizihlalele ngisemqongweni bathi ingqungqulo emnyama lomlomo obomvu ukutopola indaba ezizilayo kungabi indaba zalutho njengesidwedwe sentombi intombi engaziphethe kahle intombi exegelwa yisimilo bayiphika bonke esigabeni emini ligwaza umhlaba kodwa uma litshona ngitsho lo sobhuku uyayinyonyobela kunjalo ke ngengcithi yasemancubeni bayiphika bonke emphakathini kodwa uma sebexakekile bayanyonyoba njengoNicodemus bethi dokotela Gasolo xazululiwe isixaka amadoda awusixazululele ngoba sesixakekile iqhwala lenyoka elihlazana yabonakala esizeni emva siphala sikagogo bangayibulali kodwa bayithela ngamabele bethi bakhunga idlozi hayi sizayibamba lapha zona kazipheli bathi inkosi ayiqedwa inkosi ayiqedwa ngeke uyiqede inkosi phela ngingamyekela uGasolo mbona ngathi kuyachaya kodwa past something uGasolo lokho ehamba Gasolo njengembongi akusihambe lathi mbijana njengembongi njengoba usizo ngisitsho ukuthi lezibongo zakhona kazipheli yebo baba izibongo zakhiwa ngezehlakalo kumbe ngezenzo ezithile la nxa silandela amakhosi ethu ngithatha inkosi uLobhengula uzwe bethi ingqungqulo emadolo abomvu ngokuguqa egazini labafa kungenxa yesenzo asenzayo so lezibongo zami zitsho izinto esengidlule kizo ubukhulu bazo izibongo zami yikho lokho engikwenzayo so indaba yenkondlo iqale emuva mina ngithi iqale sekulokunye okunengi okwenzakala ngemuva mina ngivele kahle ngiqale ngili actor bengi-actor kakhulu ngisase sikolo kodwa ukuhlabela bekungavuki so esikolo ngaleziyana insuku bekusithi nxa ukudrama kumele ube kukhwaya ukwenza ukuthi nxa lihamba lilama trip kumanageke so mina ngapha bengihlala ngiyi-main actor kodwa ngapha ekuhlabeleni kungavumi so uteacher wekhwaya uzangixotsha ngapha owe-acting yabe ngifuna so basebevumelana ukuthi no umuntu lo asimfakeni uzaba khona ebesemuva ngoba le voice yami bebeyithanda vele mangi-actor ngenye into engenza ngithola ama-roles bebethanda ivoice so basebevumelana ukuthi no singamfaka emuva laphana kuyathi kuhlatshelwa kusenziwani uzabe etshayela phansi bese actor kakhulu ama-drama bekusahlupha ama-drama e-AIDS ngalesiya sikhathi AIDS and HIV ikho besikwenza esikolo so mina ngizafakwa emuva ngalikhwaya yenze mase kuphambili ingoma iyehla bese kuthiwa wena faka imessage so indlela engamfaka ngayo imessage bathi hayi phela lapha kule mbongi la so yahle yaqala kanjalo nje ngiqale ukuthola i-first prize yami ku-acting la ku-poetry ngo-1999
bengisasesikolo lami ngisasemfitshane lapha from that time hayi angisazake ngabuyela emuva ngavele ngayibamba nje ngagijima ngavele ngakhula sengisazi ukuthi hayi lanxa sengikhulile mina ngivele ngifuna ukungena kule indima ama-album asemangaki dokotela kupoetry ama-album ngile 1 lama-singles nje amaningi mina ukuthi ngiyimbongi liyana istudio ngize ngasingena muva sengikhuthazwa kakhulu ngobhudas uJays Marabini ethi hayi recorder phela ngoba into zakho lezi zinhle kumele ukuthi zibe recorded mina umuntu lwana beperforma kakhulu kuma live events la manje ngiyangena estudio ngizizwe kodwa i-studio project yami kangiyi-enjoy njenge live performance umuntu othanda i-live kakhulu kodwa hayi njengoba kukhulwa kusho ukuthi sengizehlisa kancane kuma live ngingene lami ku studio ngigcwalise lama albums asakwazi ukwenza ama live recording uyabona wena kuya kahle asakwazi ukwenza ama live recording I think lawo engangihambela kahle sothatha equipment tape 3 yonke into eyabikhona sibese sithi live recording Dr. Kasolo 33 amapoem hayi lapho ke singachaya Talkie vibes le 45 lapho kungaze kuyephuma elinye litshone ekuyephuma elinye singamanga ngoba hayi inkondlo ziningi and uhambo lona phakathi ku art industry lona lunjani ngoba ngathi belunjani kuzabanganiso luphelile so lona uhambo lolu esikilo lunjani ngoba wonke umuntu engibuya la abaningi babuya bekhala bathi hey akukho right lapha umuntu sensitikela nini phela abafuni mina ngingathi kimi kube nzima kakhulu ngoba bengisase ngumfana omncane that's why abaningi la namhlanje lokho bengangazi bamangala mambatshela ukuthi ngisuke nini bengisase ngumfana omncane and ngalesiyana sikhathi ukuthi nxa umncane ungelamuntu wangini osephambili bekungene kanzima so ngazenza ezinye izinto kodwa udumo luyephiwa omunye umuntu osemdala endimeni uyibhala inkondlo kodwa kumbe ubhala iplay kodwa ngenxa yokuthi wena usasemncane kuyadingakala ukuthi ingene ngabanye abantu so kimi ngobunye ubunzima ebengihlangana lapho ukuthi bengisasemncane and bengingela muntu ophambi kwami wangikhaya ukuthi la ngiyafika ngithi hayi ngingumfana kabani so bekunzima khona pha then nxa sekubuya phambili ngapha lami senginanzelela ukuthi hayi mawuyindoda kumele uzimele ngazama ukungena lami hayi ngangena kwaba kuhle kodwa ubunzima buvele buhlezi bukhona ikakhulu kuma families mina olwami uhlupho lusukele from esikolo bengiyindoda ekhaliphe kakhulu bengishaya isikolo i-primary yami yonke vele bengingu number 1 so kwesinye isikhathi bengixabana lama-teacher ukuthi wena kumele ube seklasini hayi ku-rehearsal yedrama lezi izinto zabantu labana abadali izinto zezistandari sasitshelwa njalo uthi uyabuya la ngapha endlini even uphethe umvuzo ukuthi hayi namhla nginile kudrama ubuye uthabile bakutshela ngesikolo uthi akula muntu eseke simpone elokishini lapho sephumelele ngento zakho lezi so kumele ungene esikolo ngolunye uhlupho mina engihlangane lalo ukuthi sekumele uzuyenza izinto lezi ucatsha ngenye into engenze ngaphuza ukuvela ngaze ngavela sengikhulile ngoba bengizenza ngale kwesisikhathi uyathi uchayile wesabe lokuthi bekukhulume bethi ukuthi uwinile lapha ngoba endlini kuyiproblem esikolo kuyiproblem so uzacatsha la ukuthi hayi akumelanga into le yazakala ukuthi lami bengi-involved ku-drama le so ngolunye uhlupho esengihlangane lalo then olunye I'm sure yilolo abaningi abakhuluma ngalo ngoba olunye mhlawumbe ababengalwazi ukuthi sike sabhoda izikolo si-act ezikolo emakhaya la uhambe 3 months i-term iziyephela uphuma ungazi lokuthi uyanga uyabuthwele izikhwama ingungu yonke into liyana luhambe sengike ngaluhamba yethola abantwana esikolo ngalesiya sikhathi kulesikhathi ababengena ngamambodlela
sokumele sibuye sisindana lamambodlela sesiyatshintshisa amambodlela kuseselabo mambodlela laba abanye bangena ngenkukhu abanye bangena ngamacimbi so imali bingekho ngambone manje ama-artist akhona umuntu uthi umpiza kusho uzafuna i-comfort ukuthi kumele ehambe ngemota kumele ebhukhele ihhotela thina besilala phezu kwamadesk esikolo kwesinye isikhathi esikolo uzoyithiwa kumele iqase liye kusobhuku usobhuku uyabe kilometers away kuliforce ukuthi liyelala phandle libasa umlilo ngoba bathe esikolo ngeke belivumele kungela signature kasobhuku so ngobunye ubunzima ebesihlangana labo lobuyana hayi obuningi yibona lobo bukhulunywa ngama-artist abuya manje obemali le comfort abayifunayo but I think phela indaba ye evolution Dr. Gasol ukuthi ngesikhathi sakhona maybe i-art was less accepted ibingakaqakathekiswa kakhulu kodwa khathi siqakathekile andothi even uma syllabus esikolo sifakiwe so I think okabe kwenza bakhale ukuthi why inganiqhakatheka nxele ingaqhakathekisi bona abayithweleyo iart yakhona ngokwayo because wonke umuntu ukhala ngemali uthi akubhadali and mina ngiyekela nini bathi abafundi ayisekuthi abantu kabafuni mhlawumbe nxa ufana lami into leyi iba lubizo kulenye inkondlo yami ethi kube kuya ngami kube ngikhatshana ngikho la kodwa ngenziwa lubizo lwedlozi elingifake entweni le mina angiyazi into le kodwa ngenxa yokuthi ngizibona sengikhona lubizo amadlozi asebenza ngendlela ezijiyeneyo akumelanga ukuthi ngize ngiyethwasa ukuze kuthiwe hayi lwana uledlozi usebenza ngedlozi liyakufaka kwenye indawo lawe kwesinye isikhathi uyabungayifuni kodwa ngenxa yokuthi into leyana ilubizo into ibizelweyo uzazibona uvuka usiya kiyo kungaze kwenzakaleni usweleni udubeke njani uyabuvuka usiya kiyo so ayisikuthi kasifuni kwekela kodwa abasithumileyo abayibo abasinika umlando lo ukuthi sizoyenza iart leyi yibo abasibambileyo ukuthi singekele and also eventing I've senge ngakubona uncedisana labanye but lawe ukhona ebantwini engathi babe belezandla ezinde in terms of running ama projects lama events I think eziko I see your name pitching up kanengi and eziko this year inganiqatha kule minyaka edluleyo kumbe ukuthi ngangingakwazi but ngibona inganiqatha sibe and also kumklomelo you also part of the organizing team yinto obuvele uyenza kudala kumbe yinto okukhule waze wangena kiyo ukuthi you are now into events and organizing events umbuzo nje njalo uphendula ngokuthi ngifunde eAmakhosi umdala ukhonti mhlangu besithi umuntu engakubuza ukuthi wenzane ku-art umtshela ukuthi ufunde eAmakhosi eAmakhosi besifundiswa yonke into mina ngafika as an actor kodwa before ngi-acte ngenzeni ngase ngisazi ukubhala ngoba umdala ubethi ufuna uku-acta into ebhalwe ngubani ngafunda i-script writing ngafunda i-directing ngafunda ukuproducer ngafunda ukuzenzela eyami event ngoba ubesihlupha kakhulu umdala ethi ama-artist akhala ngokuthi kasiqhatshwa ethi ufuna ukuqhatshwa ngubani ngoba wena nguwe umsebenzi nguwe industry yakhona so zenzele kuthi ukuthi into zokuplana ama-events into engivele ngayifunda sengise Amakhosi okunye kwaba luthando lokuthi ngifuna ukufunda nje izinto eziningi ngase ngingena mina umuntu wesintwini ngigxile kakhulu esintwini ngathi mhlawumbe lo sokungumnyaka wesi-15 ngisebenza lo lenhlanganiso ethiwa yiMthwakazi kaMzilikazi Cultural Association eyiyo eyenza umgubho wenkosi uMzilikazi
so lapho ngiyabe ngigijima nje behind the scenes sisenza lokhu lalokhuyana ukuze umgubho wenzakale. So imicimbi eminingi yezinduna njengoba sibala oka imklomela kaDakamela eGadade, sike saya ngoChief Gambu ngapha, sike saya kuMaphisa, imicimbi yonke nje yesintu eyenziwayo eyamasiko ngi-involved. Bengibonele khona kumthwakazi kaMzilikazi Cultural Association la ebesigijima khona sihlela umgubho wenkosi, sihlela iGadade lokhu lalokha. Eziko ya sengikhona lonyaka lami ngijabulile ukuthi bengisondeze. Kimi kube singakufaka sithi phecelezi i-honor and privilege ukuthi ngingene emcimbini olezinga elikhulu njengeziko, ngoba kwesinye isikhathi thina senza izinto singemuva uyenza ungazi ukuthi abantu bakubona ukuthi ngenzani. So ngithe ngibona sengibizwa laphana ngathi kuthi ukuthi phela bayananzelela ngoba kudala sihlele ezinye izinto singemuva. So ngibonge kakhulu ukuthi uyiphakamisile yeziko, ngibonge futhi le team yeziko ngokuthi ngisondeze laphana. Kasolo yadweka man, ikhonye lamzima uKasolo yadweka. Thina sitshona sitezi sayi chicken escaptain chicken awula muntu ovela uzathiwa mina promoters bakuyini nanti ve general nxa ngisuka lapha yaba Minister of Arts and Culture general. Then coming back to uhambo lokho Kasolo olokusuka eMatshetshen ubuya koBulawayo lonyaka lukhona futhi ngoSeptember. Uhambo lukhona ngoSeptember iDr Kasolo Long Walk to Success. Uhambo lolu lona luqale 2022. Kahle kahle iidea ibuye ngesikhathi selockdown. Ngesikhathi selockdown mina umuntu othanda ukuba semsindweni, angithanda umsindo. Kodwa ngiyathanda ukuthi ngibe lapho ukuxokozela khona abantu ngizihlalele nje ngithule ngingakhulumi lutho. Kwakuyi album launch yini eyenzakala kuZubu ebhasini? Hayi lena abalondoloza umthetho bayiyala kodwa hayi babengayizwisisi idea. Sengena kuZubko sithayi social distance isuke lathi la ibhasi ihambe lathi eCountry Park sikhambe silalela inkondlo siphenduke etown. So i-album yami ethi Sisenjeni yiyo yodwa i-album engilayo ngiyirekhode ngesikhathi se-lockdown. So bengifisa ukuthi ngiyilontshe ngiyingenise ebantwini, kodwa ngalesiya isikhathi imicimbi bivaliwe. Kodwa uZubko ubethwala lapha etown. KuZubko bekungena abantu abangu75 uthole siminyene kuZubko ebhasini sisiya emalokishini. So ngase ngifikelwa i-idea yokuthi njengoba oZubko belama radio, mina ngiyangena kuphela le USB lenkondlo zami ngibhadala umchova, labantu abafunayo sibhadale ibus siyefika eCountry Park sibhadale futhi siphenduka abantu basebezizwile inkondlo. Ngazama ukubhala ama request lapha lalapha ndinga ama clearance ayibala bathi lokho kwenzayo sekuphuma emthethweni. Khona ukuthi nje yona nti yayisethi Sisenjeni bahle bathi kanti no Kasolo. Mhlawumbe ngizama ukubuyela umbuzo obubuzile sengikhohli ohambo. So ngesikhathi lesiyana se-lockdown bengike ngiphume mina ngihlala eMzilikazi. So i-album ngiyirekhode ngesikhathi se-lockdown. Inkondlo lezi bezibuya ngesikhathi ngiwalker, bengiphuma endlini laphana eMzilikazi ngingena iganga ngemva kwe-BF laphana ngize ngiyefika eCountry Park. Ngizihambela nje ngiyi-1 kuyabe kusenzakala ekhanda. Kwesinye isikhathi ngafika eCountry Park ngikhone ngithi ngizibona sengisephumula ngiyephenduka ngizofika eMzilikazi. So into liyana lama ngazi ukuthi bengiyenzelani, kodwa bengithi nxa ngifika endlini ngemva kokuhamba kanjalo nyabe sengilenkondlo eziningi ukubhala phansi ngisakufunda lamanje. Ngingu-writer ngilento eziningi esengizibhalile, kodwa inkondlo
zinlutshwana ama-drama maningi esengiwabhalile lama novel angakapublishwe sengiwabhalile kodwa inkondlo ngizigcina ekhanda ngingahlala phansi ngithi sengibhala lingaze liyetshona ngibhale mhlawumbe ama-line ayi-2 le studio babehleka ngafika ngangena nje kuphela ngazitshaya 10 ngarekhoda zingabhalwanga ziba sekhanda yikho ngithi ngithanda ama-live performance so ngemva kwalokhuyana bekungu-2021 ngiqeda ukuyirekhoda sekwehlule kwelontshi kaZupco yikho kwafika khona-ke umbono okukhangela ukuthi kodwa thina njengama-artist sisetshenziswa kakhulu ngoba ngesikhathi sikaZupco laphana se-lockdown ama-artist abebizwa sirekhoda imessage uhulumende befuna ukuhambisa imessage ebantwini ubebiza thina ama-artist kodwa izinto esifisa ukuthi sizenze thina ngeyethu indlela kazinanzelelwa kabasivumeli bafuna senze ngendlela yabo of which indlela esifakwa ngayo mina ngibona ngani kayifikisi kuhle imessage ngoba siyabe sesitshelwa sesilo director ongayisilo artist oza kutshela ukuthi ngifuna imessage yakho ihambe ithi so ngase ngifikelwa ngumbono ukuthi ngenze i-awareness ngibatshele abantu lama organizations ayiwafaka imali ku-art ukuthi thina singama-artist silenye creativity eyokuthi omunye umuntu nxa ekhangele laphana uthi yikuhlanya kodwa i-creativity liyana yiyo eyenza ama-message efike ngcono ebantwini antshiyezwa bekuyisikhathi se-lockdown kodwa ukhuluma ngayo indaba kaZupco kodwa wayizwa ngoba abantu abaningi babekhuluma ngayo bethi lokhu yikuhlanya lokhu kunjani njani ngangingekho kwamphana mina i-lockdown yamvalela eBhobhi alright Mwenezi le ngisemsebenzini so yamvalela khona so nxa ngiscrolla and it was posted by someone oyaRara esithi into leyikhelana ukuthi into leyinhle njani le ngabe ngathi siyakopa sinjani ngahle ngathi dokotela so manje into le ngase ngibona ukuthi ngcono ngizama indlela yokuyipackager ngendlela yokuthi beyizwisise singakhubanga umuntu ngoba ukuthi mhlawumbe i-album yami ukuthi sisenjeni ukhona owachayekayo wathi ayingxe lapha kukhona kodwa hayi thina siyabe sizikhulumela nje izinto sizixoxela so ngase ngicabanga ukuthi ngesikhathi se-lockdown bengingokha ngithi Country Park iphumula kwesesikhathi ngiyethutsha even emganwini bese izofika sengithutsha ngapha kubo thayini OPG ngapha Bellevue ngizongena etown bese ngibuyele eMzilikazi konke in one day ngase ngibona ukuthi phela ngingahamba so kunganjani ngiyesukela ekhaya eGwande eMatshetsheni ngibuya ngapha ngizama ukulimukisa abantu ngendaba yama-artist ukuthi ama-artist asiwavumeleni efake imessage emphakathini ngendlela afisa ngakhona and siwancedise futhi ngoba struggle financially abaningi bethu sivele siya struggle financially ngoba labantu abasibonayo basitshela ukuthi siyahlanya abanye bathi singamavila nxa uli artist ungatshona uzivalele e-studio ubhala omunye umuntu ekuthola uhlezi laphana uyathi umuntu lo livile amanye amadoda achaya ifotsholo ngale amanye ayenzani yena uhlezi ayisibo buvila yiumsebenzi wakhona so kumele sixhaswe emsebenzini lo ngoba sisebenzela isizwe sisebenzela umphakathi so sifana labantu abachaya thayini le abaku national duty ukuthi kumele sixhaswe ukuze umsebenzi uhambe phambili nxa wena njenge artist ungasabanga khona kunenge okungonakala esizweni so yikho kuhambo loqala kanjalo kodwa ngenxa yokuthi vele abantu ukuze bezwe ulutho kumele kube le something edraw attention that's why ubona ukuthi ngangitshelwa ukuthi iTV yadalelwa inews kodwa ngenxa yokuthi ngeke inews isiphambi kufakwa nje kungelanto edraw attention sebezafaka isophi
because okungena khona ama-artist befake i-artist befake i-music befakeni so uyathi usabukele kwampa uzwe nkundu sekungena i-news so ngase ngizama lami ukuthi ukuze udaba lwami lokulimukisa ngama-artist from uhulumende ngize kunkokheli zethu zomdabu ngize kubosomabhizimusi ngize ebantwini nje general ukuze beyizwisise kungenzakalani ngase ngifaka ke iSpice lese ngithi ngamasoaphi lama-music video lani okuzenza ukuthi abantu excuse me bethi besakhangele lokhana bebone nanzi ki-main news eziyizo ezivele zingumsusa wendaba ngase ngisithi iwalk ingangenzela abantu sebebaningi ukuthi abanye bathi uyahlanya bephikisane abanye baphikisana lami ngikhona emchoveni bethi uzomunye isusa indaba ethi ngizothoka umuntu ohamba eGwanda ngenyawo bephikisana abanye beze bengani bengachayana omunye efakaza ethi mina ngiyamazi omunye ethi hawu lamanga wena ukhona khona nabe ngikhona ngizithulele so ngibona ukuthi kuthi ukuthi into leyi iyafika ebantwini so khathesi njengoba sifikile kuthi ukuthi sekuyisikhathi esiright ukuthi singenise udaba oluyilo oluqhakathekileyo olwama-artist kakhulu yeah then in terms of acceptance ngiqale ngawo wona ama-artist akwamukela yini lokhu and bakubona kuyinto enhle yini kumbe bathi hayi awukasola nto uzenzela into zakhe ezothi yena vele uthanda ukuhamba bayamukela yini umsebenzi wakhona kumbe vele ulola ngesiduli ngingafanisa ngithi thina nje njenge-art industry sifana labantwana besithenjini so abantwana besithenjini ungazubalalise laphana ubanike ingubo eyodwa ukuthi bembathe lo lalo uyabedonsela ngakuye ngoba izimpi zabomama ziyafika la sebantwaneni so thina siyi-art industry ukubambana kungana akukabi khona lo lalo usafuna ukudonsela ingubo ngakuye so ukuthi omunye umuntu uzezothiwa uGasolo uyahamba ethi uGasolo sekwehlule ku-poetry sekwehlule ku-acting sefuna ukwenza nje okunye okuyinto kwakho kuseceleni okokwenza imali omunye ethi uzama ukuzenza bani ethi umela thina mina ngiyazimela ngidingi bani so yinto esasekhona yona leyo bakhona abalutshwana ngizabuyela ebantwaneni abasesithenjini nxa bekhula laphana sebesiba mature uzaba khona ozananzelela ukuthi phela lo ngumntaka baba lo ligazi lami so bakhona abanjalo asebekubonile ukuthi no umuntu lo ligazi lami nxa esenza lokho wenzela thina sonke so bakhona sebekunanzelele bakhona abangakakunanzeleli abalokhu donsa besiyale kodwa hayi bazakhula ungakhula umqondo uyahlangana ubusukubona ke lokhana then siphume kiyo wona ama-artists sikhangele ama-corporates ama-business people bakhona yina sebabuyayo on board bathi hayi Gasolo into leyo yenzayo le inhle le thina mhlawumbe sakuncedisa ngamanzi okunatha kumbe hayi thina sakuthengela amateki okuhamba kumbe bakhona yina sebebuyile bazokuthi hayi into leyo isayinanzelela and into leyo iyabukeka so far ngingathi bekusese ngama-individuals okay maybe mhlawumbe ama-companies abesastart umumo efuna ukubona ukuthi singangena ngoba abantu balokukhangelisisa okujulileyo nxa kubuye emalini kodwa ama-individuals hayi ngiyabe ngiqamba amanga sebebaningi ababuyileyo ngizaqamba umfowethu uAdrian Musa oseGwanda uDrive lo ndoda nguye owathi eqala ukukuzwa wathi hayi dokotela sisonke nxa ngifike eGwanda mina bengile idea yami yokuthi vele ngifuna ukuthi ngiyazilalela phandle kwamashopu laphana
lama security guard mayisikhathi sesitshayile ekuseni sengingena indlela udriver wathi ngeke kube njalo mangifika eGwanda nithola sokulungisiwe ukudla indawo yokulala yonke into isi right lamanzi lamanye ama-artists njengoba ngishilo ukuthi bakhona sebakuba nayo bakhona esisuke sihamba sonke la amanzi abakhona lokhu la lokhana kuba khona ba make sure ukuthi yonke into iyatholakala then ama companies abanye bekusiba ngama individuals from ama certain companies ebuye engumanager we company i company nizamile ukuthi ngibalokhuze bangazwisisi but mina ngokwami ngicela ukuthi ubambe la bese kusithi besise trade fair emalangeni emalangeni bebekhona ebengifika kibo bethi nguwe hayi udaba lokho siyalwazi lo nyaka sicela ukuthi usenzele kanje ukuze sincedisane wena sibhalele lokhu la lokho wena sibhalele lokhu la lokho okuthi ukuthi lo nyaka sebengaba khona sengaba khona ama company amaningi azaxhasa lolu hambo. Yes, and then zwile ukukhuluma lapha na Gasolo wathi baphikisana emchoveni ongawuthi message yafika and kulama individuals asebuyile ongawuthi yes but i-progress wena obuvele uyikhangelele uyayithola yini kumbe ibuya mbijana nxa ungasukuma ngoSeptember usithi sensiyaqalisa futhi uhambo lwami uhamba ule motivation yini yokuthi into engifuna ukuyi-achieve khathesi ngiyayi-achieve kumbe uyabususithi njengoba kuyinto engayiqalayo ukuthi ngiqhubeke nje kuphela? Ngingathi ngi-100% sure ukuthi into yakhona iyenzakala. Kungabe kukancane kuhamba kancane kodwa kuyenzakala ngoba from iwalk yokuqala eka 2022 bakhona abantu I think bayafika 4 ngama artist engawatholayo deep ematshetshen lapho kungakaze kube lomcimbi khona ongakaze kube lani kodwa babentshela ukuthi athina okudala sasichaya amaband sachiya endleleni ngenxa yalokhu lalokho kodwa uhambo lwakho selusenze sabuyela so mina abantu bonlabo ngiyabaqhakathekisa kakhulu kungaze kube umuntu oyedwa nxa ngibonile ukuthi into le imthintile ngizaqhubeka ngiyiphakamela kodwa nxa uhambo lukhula ngeminyaka abantu bayakhula le number yabantu ababuya lama testimony iyanda sebebaningi abathi hayi thina ngenxa yalokhu lalokho sizwe lokho saphakama senza lokho bakhona labanye sebeqalile iwalk babentshela ukuthi hayi thina ngenxa yokuthi sikuzwe usenza lokho lathi sesiqalile asichayi uma ngomude njengawe kodwa thina sesisenza amawalk ethu silimukisa abantu ngendaba yama drugs abanye belimukisa ngalokhu lalokhana kimi kunjengisela ukuthi iwalk le iyathela izithelo njalo yiyo engenza ngivuke ekseni lo nyaka ngisuke nga relax abaningi bakwazi ukuthi vele kusasele 250 days ngiyabe sengiqalisa ukuchaya i-countdown lo nyaka ngiyiqalile ngabuya ngama kulesizathu kodwa every day nxa ngivuke ekseni I'm looking forward for e-walk. I think it's loud, it's clear. Uyakhuluma uDr. Gasolo uya-invite futhi ama-corporates uya-invite ama-companies ukuthi come and partner with this walk. Asilo hambo lukaGasolo bakithi kodwa lo hambo lwaye wonke umuntu. I think umbuzo omunye engeke ngawuthola ngingakabuye e-studio ngokuthi sivunyelwe yini ukuthi sisuke la ematshetshen? Baningi kakhulu abantu from uhambo lokuqala abangithembisayo bathi siyasuka sonke mina ngatsho ngathi hayi wonke umuntu uvumelekile kodwa nxa sengihamba abantu awusababona baningi kakhulu bethembisa so mina ngiyahlala nisitsho njalo ngithi wonke umuntu uvumelekile angikakhi kodwa ematshetshen kodwa ungabuya indawo yokuthi silale ikhona silale sidlile siyalala sidlile nxa singaba baningi kusitsho ukuthi kumele kuhlatshwe imbuzi
siyayihlaba imbuzi sidle abantu beqala uhambo sisuthi mina ngikwazi ukuthi manje sikuncede njani wena andiyazizwela so bonke like ama-artist abathi siyafuna ukuba part of this awareness lathi siyafuna ukuba part of this activity yokuhamba si-educate abantu nge-art sibafundisa sizama futhi ukuraise i-awareness you never know engxenye sesingagcina siyasuka echolotsho sizesowela la you never know uhambo lukhuliswa ngabantu uhambo lukhuliswa yithi and uDr Gasolo is inviting everyone from our partners ama sponsors abantu nje abafuna ukuthi hayi Gasolo nxa udlula laphana embalabala laphana udlula nathi tiye anything is accepted lapha ehambeni lika Gasolo so you are all invited and uhambo lolo is to raise awareness so bakithi asekeleni ukudonselana asekeleni ukuphomba ukubangisana into engelancedo antu wena uhambi yena ngoyohambayo so inkwethu zikuluma njani bakithi lempabanga just be mindful of that asincedisaneni njengama artists sibambane simeke sure ukuthi siya create an element of progress ku art industry umbiko obuya lo Dr Gasolo namhlanje Dr Gasolo a poet an actor a script writer a filmmaker and also an events director Dr Gasolo it was nice ukukhuluma la it was nice ukuxoxisana la I think lamsemfundo okuningi mina ngeke ngikwanise ukusuka ematshitsheni nizofika koBulawayo but I think ngizamhlangabeza ku toll gate yatola mile ku toll gate toll gate ngayihlulela Gasolo so toll gate hayi uyafika kule mas binding laba kuwokho ka 2023 ukhona umunye umfowethu ngakho yena ku art kodwa wathi hayi yazi ngizwa nithinteka ngathi mfike esigodini ngamthola emelele wathi ekuseni siyavuka sihamba sonke sahamba sazofika kweka 2024 kulomunye usisi la ekakho ku art Charity Nkala lwana oqala Kelvin Wiseman Dube esasuka sonke esigodini so kulo Charity Nkala ngithole emelele ku welcome to Bulawayo ethi benilandela ku Facebook abantu ezithi bakuthola uzabathola ku welcome to Bulawayo ngamthole i1 sawokha sonke sasafika eNtumbani lapha engaphelela khona umuntu ongekho ku art kodwa owezwe thinteka la wajoyina so lami nya Chawmao dluli Kensington nyekuma ku toll gate sibhadala i toll gate sesidlula sesithatha phansi manje ngqoke isicathulo ezingasindiyo ngibuye lo Gasolo so asiphakameni bakithi makulento enziwa ngomunye wethu sihambe sephathisana la mina lizambona ngiyasukela ku toll gate hayi emajizeni ngalimala yonke but ku toll gate enyabe nchitha phambili phamkwakho Gasolo nyabe emkhangela imuva lezi Gasolo sahambe impela abantu basimelele koBulawayo so that is Dr Gasolo raise awareness njalo futhi uya invite abantu ukuthi buyani asibambaneni senzeni lento le lami nya invite futhi ama companies nya invite ama individuals nya invite abantu ngithi buyani bakithi sincedisane lo mfowethu uhambo lube lude mina into engangikhala ngayo ngaye ngakhuluma even khona apha e-studio ngathi I think abantu abaningi bangabuya entweni le Gasolo mhlawumbe sesingasukele eHarare sekungaba khona i-Beitbridge to Victoria Falls singaba lama stakeholders singaba lama sponsors kuhle sibili sakwanisa uyasukela le eDulibatsim konabo sesukela eborder eBeitbridge sizesewela eborder eVictoria Falls asibuyeni bakithi asincedisaneni si making sure ukuthi uhambo lo leya phambili it was nice ukuba lo Dr Gasolo ngiyabonga bakithi uchithi ithuba lakho ukuthi uzoxoxisana lathi lapha enkundleni exclusive hayi lami ngiyabonga kakhulu ngibonge lababukeli lapha abakhona kundawo zonke ngithi uhambo ngolwethu sonke kungabe uhamba mina but lawe sungahamba ngeyakho indlela ukuze siqhubeke sigqugquzela ukuthi sisekele ama artists adlala indima enkulu kakhulu esizweni
ayikho into engenziwa kungela art phakathi, kungela artist. Kungakho ke ngakubona kufanele ukuthi ngiphakame ngizama ukuthi lawo ma-artist kawancediswe enanzelelwe lo msebenzi abawenzayo unanzelelwe. Dr. Kasolo, ngiyabonga kakhulu mfowethu. Ngiyabonga Ncube ngokuba lathi namhlanje. Right. Bonga mina. Yimi lo Kasolo sikholisa lapha sixoxa ngohambo and I'm encouraged ngiyasuka lesigubhu samanzi lizabona September. Ama dates athini Kasolo? Oh, bese ngasakhuluma ama dates. Kuthi ukuthi siyasuka ekhaya eMatshetsheni mhla ka 11 September. 11 September. Siyelala eGwanda Town. Sivuke ekuseni sisuka eGwanda Town siyelala eSigodini. Sisuke eSigodini sizongena koBulawayo kuyabe sokumhla ka 13. So umango wonke lo how many kilometers? Uzangenzela imetsi khonapho. Ukusuka eMatshetsheni yi50 ngoba esikolo eseMatshetsheni exactly 54 kilometers to Gwanda Town, but mina ngiphambidlana kwesikolo kusho ukuthi kimi kungabe kukubo 52 to Gwanda Town. Then from Gwanda Town to Esigodini I think sokusiya ukuthi usukele ngapi. Abanye bathi 84, abanye 86, abanye 82, kodwa yiyo ilokhuza yakhona. Then nxa ususuka ke Esigodini usiza koBulawayo yi40 lakho kusiya ukuthi ufikele ngapi kwakoBulawayo. So kodwa ngabo 40 kusiya ku 43 kilometers khona. All right. Akushayi Metsi kwane mina phela anti lo you kuMetsi. 52 plus 84 plus 43. 179 kilometers kuphela bakithi sabe sesifikile lo Kasolo 179 vele you18 anti so just 180 kilometers sakwanisa ukuthi just kodwa ngumango bakithi it takes so much commitment ukuthi uhambe 180 kilometers ngamalanga amathathu kuphela. So bekuyimi lo Dr. Kasolo lapha e studio proudly brought to you by Deb3 Events, your masters in events, your masters in studio equipment, your masters with lighting, your masters man. Ngabakhokheli lapha. And again special mention to Okuhle Designs and Scuffed Chicken from me uGeneral Leslie Masuku ngilaye uDr. Kasolo ngithi mina salibona singalikhangela.